ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami nabangani mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami maleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi la ku-CMTV. Usisi uthi nenqako nayo ucela nje ukuthi singenelele ngoba khona into ekhona la eyenzakalayo, ucela ongayithandi ungacela nje ukuthi uma eyazi. That's why silana namhlanje. Umuntu omdala njani? Ngiyaphila umuntu omdala. Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Ngiyabonga mani uma ukuthi usinikezile isikhathi ngoba ubushilo ukuthi ubusy. Ngoba bengishilo ma ukuthi sibhalele indodakazi yakho la. Ithi kunento nje ngathi hayi imphathi kakuhle yabo. So bengathanda ukuthi no uthe ubani konje igama? Lerato. Lerato. Angifuni ukuthi kuba ngathi le ndaba lena ngoba ngeke ngayifunda imessage yakho yabo la uma usibhalele page lethu lapho ku-CMTV. Angifuni ukuthi kodwa iba ngathi isuka kumi le ndaba ngithi. Ngicela ukuthi umcelele uma ngoba elana phambi kwethu ukuthi why silana namhlanje si-CMTV. Ma kubitse di camera gore ke ngtabe ya go rwena papa ka se tlo tlhokofala o ja tšhelete ka le monna wa go na o mpheselo wa nkuna mo ke re mma ke gopela ya go reka dieta a o nyaya peta be ya ntshwara ga botse batho ba sera ka nna ba sera a ke reke dijo mo ntlona o je dijo a o je dijo go ja o re ke nna ka o hlokomela masogana wa bona wa rata a ke nako ya go bona dijo tse ke reka a go rekele dieta tsa go tura dikhabela tsa go rekela wa go tsofale a go tsofale khabela tse o di aparago a o ke tsese a o ke tseba o ne ntse tlo di yago a o amogela se ke se di yago ka mo ntlona a o amogela o ya ke selo mina umuntu omdala ngifuna uku-understand ukuthi ngoba ingane ithi ayiphathe kangaka kuhle ubusachaza wena nono angithi uthi wena since kwashona ubaba dijo ke reka ndo tsa ka moka ke reka a shoti selo dieta ona tsa dikhabela dieta tsa go tura a shoti selo e ke mo fa tšhelete o ka o fa madoda tšhelete ke mo fa wena nya ka o disa banna ba go ka a bona tšhelete o ntse ikra o direla everything a go tsofala la boga ne atana na bogono wena ngoba ngathi umncane nje wena mfethu intanga kasisi selo wa pere nna motho now fela ke tšo wena o dire nna we wena uzodla imali ya ka ke morata ke tshela go motlhokomela yena wa ndiela ma tsoro tšhelete ya kere engwe tšhelete ya kere ka o dilo ka montlone o tsanga dilo ka montlone. Okay kopo ngifuna uku-understand something thi wena ubaba wakho bekasebenza ngithi bekasebenza kuphi la ku-teacher la beka u-teacher so kuphume imalini uyayazi wena amanti yaphuma akisho ma 3 uya kwa bekuyimalini mama imali yaphuma 300k 310k 300,000 k ephumele igona ke ibeile bank uyibekile bank mara uthe problem ka se mo fa yona ino ka baka la re tšhaba re tlo e bapadisha ke saene tse ra re tše bo ma 18 years go gone ke mo fa yona gore e khona a khone wa go o iberekisha ga ya sekolo na di dilo tša sekolo ka tšhelete yona ke re ke ntši ke betse gore e tlo go isha sekolo wena amogela tše o jago ka mogale tše go direla go tsona ke tšhaba go fa tšhelete ka re ke a tsara tlo kra o ija le ditšhomo hlokometse madoda bana ba matšatši a ba ne nnete ba tella ke ba fa batsadi ba bona go itšha tsona nka se mo fa amogela monna o di dilo tše ka moka yo ene ke amogela okay mina ngizama uku-understanda mane because angifuna ukuthi ngibe ngathi maybe ngisesayidini ngithathe ama-side la ngifuna uku-understanda Green Sharp wena nono uthi yini oyibonile mhlambe le uthi because uthe kumina wena umama wakho udla imali no-Ben 10 wakhe so ba ubone badla ngani bayidla ngokwenzani yini oke wayibona ba para dikobo tša go tura nna ke mo rekela mo tšhe dikhabela tša di apara gore a rekele ke nna kobo tša di apara tša go tura ke nna ka mokgono maotwana ba tšolela
tlo ke mo kora ba no ba ra amogela a khotsofala ke letsa re bana ba matjatji ba phela ngiya understand ngizana so wena usho ukuthi imali kababa wakho le akusi imali yakho my brother munno le yena challenge igone ya intshije uyayibele go le yena wasebenza munno wa diya dilo ka kwantolo ka sa challenge ka nami ngiyasebenza wena uyasebenza uyasebenza ala bereka mara umputjor go ne challenge wana ka ke mo ya sekolong amogela ile gore mo ya sekolong ke ya go fela go ja ke ra go gone challenge la ke ibele ngwana ka dikuba go rekela ke na go shopone ba shopone ke na go a go khotsa le ngwana ka ke ya go direla everything amogela ngwana ka and you amazing okay ka pelo ka ka mo ka ke gore madoda ba tsaba go jela challenge o tlo go sha sekolong o tlo ja go ndiela tse ke dina ka ngwana okay mina yiko uyakwazi kwathiwa ke ndawo ukuthi mina ngithanda noma wakhe and mangibona mina thi ngimnyama noma wakhe okay mina because manje understand labantu abadala understand my brother wena uthi uyasebenza ya mina ngiyasebenza uyasebenza ngiyambizela kumntwana wena utse ba challenge tsa papa wa di shile go fela so akanake aka o lebelle dilo tse dintsi tse yo andiela go tsona o lebeletse gore papa wa shile mara amogela tse go dielago banna ba ba go bona ka mosele ba go bona ka bakala ka bona ba go diele selo miriri ke nna maina a go dira di khabela tse ka moka ke uphasile no esikolweni ugrade 12 esikolweni yena o phasitse mara ke sekolong ke dutse magae le ditšhono o tšere ke beka mo go tšere ke beka ke a khumana space ya ke se khumana ke beka gore la re maybe ba itse go tsaya nne wa go na go tshela le bentšhane ka se le challenge ka moka ka se wena bona ka mogone tše di botse ka di ya wa bone bona tše di bete ka yena wathathi imali unikeza ibhenteni ngoba mina ngiyasokola la tše di botse tša di ya wa gone go di bona o bona tše di bete fela ka yena a wa ngwana ka mohlompe ka mohlompe ba tsene felo ga di mata ba ka lapeng la ka ba tsene felo a ba tsene felo ka go ya o ska re o le nna wa bitsa malome ya o tlo tshotsa le nna le bo malome okay mina ngi understand abantu abadala ngi understand yonke lento omalume bake bezala bo malome ba bitsitse ba tlile baza khona la ba tlile ka motsene ka baraka ka ra kenya go le go ba bona ba tsene felo ka baka la gore challenge ya ngwana yana ke isavile a ba tsone ke isavile challenge le benten le lindiela tse di botse wa bereka di papa wa sa phela ba sa tsebe ke secret ya ka a go le tse dingwe mo jola o tshwana gore bana ba tsebe o di adlo tse ka moka ka motsene a mo shotise felo papa yena o sa di mmitsa papa ka go hlokometse papa nna papa ka o tlo bola ke tla la okay so wena inkinga yakho nono usebenzisana nami into inkinga yakho kahle kahle yini ufuna ukuthi ngincede ukuthi ibe kanjani le situation le ka re motswadi wa ka ambiele ntwe nna ke nya ka akwenzele into oyifunayo lo ja mokhuta mane tjona ka o ka re ge idilo tjona ke ya di dira ke nya ka go tseba ronya ka lo ja mokhuta mane ka re dilo nna ka mo shotishi ke ya reka ka ya zenza yonke le mo ka reka di tshetse ka mntona go ntwe shot wena ufuna impahla edura le go ya pere jwana le belle le go ya sekolo ke ya pere jwana ba nyaka dikobo tse di botse a ba nyaka gore ke ka rena a bona ga mo bathong a ska shota selo ba mo lebeletse ka mo ditseleng ba gona go tsara motho ngwana go mo dira ba go ngwana ba no re yamba ngwana wa re okay umntwana omwe wajola lo
ujola nomunye umfana wake waza naye lapha oke waza naye ukuthi hey lo umuntu Yena wami kushisho bona wa and manje simhloniphe bawubonisa ukuthi umuntu wami girlfriend yami boyfriend yami ne manje uyihloniphe naye mana ngihloniphe nami ngoba ngiyindoda wamutsiba yabona ukuthi lo umdala yena unjani manje yena irespect kanjani la mina mekgwa yona ya mara o tlo fetola o ka re wa gafa wa fetola ne mo mo motele na ibile ke lapile go potse le gore ke moraka ka motsena ya dile wena ufuna ichelete lapile go bolela aya bona gore une room yakhe nayo lala rumu nayo ukudla unako dijo hawa ka ufela dilo ka moka di wona okay o no shota mina yazi angithi mina ngithanda ukuthi silungise into kakuhle yabo okay sharp wena inkinga yakho isemalini ufuna imali kahle kahle wena na Charlotte ke menya ka ona re ba nkise sekolong ba ntsentshe sekolong o lo shetse ka re Charlotte bona o tsere ke pe ya ke le butse ka re sekolong o tlwa ngwa go tlago ngwa go a khumela space bese o di tshita ba space o tlo no emela ngwa go tlago ona ka mogongwa o ne se uzokwenza kanjani ngoba angithoka manje uyasho mama abanda ke nako mago sonje le nhlompe bile o ntshele se se bolela camera ke le bitsitse go e ra re ga bena ke re ba re tare bone morago re to bona ka tsone gore ke na ke sanya ka tao le bitsa gape mo o ka sa ba le butsa ke nna ka sa le bitsa ntengwe le mo sharp mo le yena a khotsofalo a ka ba bitsa gape mo malome ya go tona ba tlhalosetse the same story sa gore Charlotte yona ke e beile e tlo mo isha sekolo o tsere gape a ke nya go ra e bapadishe ese le gore manya ka selo ke ya gona go mo fa ntengwe le ngwe ke a e dira a o shotse mma mo iso ba di camera ba tsamaye nda le wena re shaba re boledisha le bo malome ka mo ka re ba ya mo re ntse mo ba di camera mo di ba di camera ya re tumele fa sele ka mo a o ne go dira go dira go dira ka ma a o ne me go ka di ba di camera ke tla le ka mo ba di tsara ba tla ba di ya la go bolela la ntele o bone ka njalo le mali ngamo ngithi a sa ke to sengala ngoba nami ngiyasebenza to sengala ka mali kai ya ka tsala ya ka kai oh yazi okay no makere wa lo rutho a se ke ntshele ke la pile le go bolela ya ka ibile se tsa inkinga khona msho khona lo muntu omfaka confuse ke bafana ba tshela go le bobona bathi kana ngithi uroto bukhona bona borotho ngwana kwa o sa bule ka kwa fridge no lebella kwa gedi mkare borotho bona ke beile ya di gene nna ke bonna ke tswa jalo ka se bona problem o phela o confuse that's why o phela o talane o ju bona jalo no mina ngi understand bona ni mo go di shila a swela le go swela ka chanyela izitha yona yageza kodwa ibile le ka bolela gape mara no mama umama kuyasho ukuthi unayo yonke into le mali leyo ilindile ikhona uyibekile ukuthi nakusata o lebitsa gape nna le ena re tobolela ka moka di-family ra dula gore o tonkisa sekolone le o ba bitsa gape o ba bitsa gape di-family tsana tse e tlo no ba the same story ke tlo no ba botsa bo malome ka moka borangwane gore mo go Charlotte ya ngwana yona beile e tlo mo isha sekolone le ngwana o tsere gap le bola gore ka re tla batho ba go la le kwishisha ba tse di gap gore ke re ngwana o la o tlo ya sekolone a kra space o no change ga even bjang mo tholile le pension la go yo ke tsona e golo yena nka se motlogole go khotsofatsa wena ka re no ka go tsena ga understand lo ngathi unono unenkinga nje akana nkinga ngemali kadlala unenkinga nokuthi okay asenze kanje no type ya go mail type ya ka ntshwana o tshwanetse wena ke go la re wa morata ene nna nka se motlogole ke nya ka khotsofatsa wena o re ke monna ka o re nna we a go mo re papa ne gona se batho ba le sega ka mante age ya ibolela age se number age ya ibolela selo okay no se go le ke mekgwa umama wakho uyabona uyamthanda ngithi umuntu wakhe and umdala naye uba fofo ukuthi ngasithathele inqomo zakhe mara baje ba dula wena okay muzikushiye bo khotsofatsa wena wena umunyane wena angithi nawe usazochata angithi uke wazisa uboyfriend lapha mkwamama usazokushata angithi lo mfana loyo as time goes on amrata wa dula go le yena sa to mochata ene sa to morata so my ekushata angithi my ekushata uzoya emzini uzosuka la ekhaya uye emzini
mase bekushadile Akukhona And monna go ngeke- mo rata go chatile o tsamaya dune le yena ka se die go re utlwe ka gae monna go chatile dula ka mo ga bo papa ka lebaka ke la re utlwe ka mo papa go se se nyaka go papa ke ene ke nyaka papa ka mo e ra rona o bolaile papa ka o nyaka ntshela go uba for wena bapho una umuze emakhaya lelo njusi abalo thoma ngoba ngifike etuma nokuhamba uyothenga something le emakhaya for umuzi wakho ba rwala Ulungisa challenge something for umuzi wami ukuthi makufika isikhathi ngizomthatha ngihamba naye no indoda wemfethu right futhi ngiyakuthanda lokho ukuthi yabona uma ngabe uyalungisa nasemakhaya sizofika isikhathi vele ukuthi uma wakho eventually uzosuka la ehambe yohlala emakhaya yena ashala hlokometse na di camera technology tsa go no le na le mpapulishe le fase ka moka ka re o bitsa ba di camera gore ba tse ba di ena ka bana ka motse naka a ba tsamaya ke banyaka ba tla go diana ka motse naka wa dilo le nna mo tapa ka bitsa batho no mina ngisesayidini lakho mina ngisesayidini lakho wena no angithi yabona namanje ke direng mo ke nyaka go bolela yabona namanje uthi angisongale kwe-18 yeah so ngoba mangale kwe-18 somthatha thina umasambeni sonke nobafo siyobona lezo mali at least angeke bezisayine manje over to you but eyokubonisa amaphepha angisakhona amaphepha oyimali at least ehambe yobona yonke leyo ama-details uyangithola if lokho kuzokwenza ukuthi ube happy uzobona ukuthi uzoya esikolweni nesidiyema so right okay Uyayibona. ya so i-sharp ito ba sharp phela ngumama wakho angithi ngumama wakho lo akumelanga o spotsa wena ko wena ngwanaka wa mpotsa re mma ka nnete tšhelete la ka le beile a tlo nyaka go ba prison a no bolela mara ke re go santse no tsa straight wa ntlhalosetsa re a re bank ke ke bona bo sa tsara tšhelete go le pentšhela ka santse re le bolela ka re le lona le go hlokometse le le tsego ka gare santse re hlompe ngwanaka bathi nayo uyakukhulisa ubafo is there for yonke lento le ngiyenzekelayo yimi ngiyenzayo ngiyathenga ukudla ngiyenza yonke into noma lesikole ngiyamnikeza umama ukuthi amabhizi esikoleni inkinga yena angayibona ngoba mina nginikeza so yena bekabona imali mayisuka kuwena ukutshela ukuthi mina le mali lenginike umama kumnikezayo iphuma imali kababa kanti mina nami imali lengisebenza mangiholi ngithatha le mali nginikeza umama ipike mmapo akufaka ngiyaxolisa wena nona hayi ukuthi ama-against wena angikho bengifuna ngithi ukuthi si-understand le nto angithathi side mina uma ngifika endaweni bengifuna nje bengingazi ngimana yabona nami uma ngifika lana ngikutshelile nasefonini ngaze ngasho ngathi uma urongo ma izokwenza kanjalo uma ngakunikeza imali benginga-understand iside lakhe so manje uma ngiza uyeva nawe uma uyangi-understandisa uzama ukungibhalansisa ukuthi no siyayenza yonke into la ekhaya it's just that lo unenkinga nayo uyangithola so soba khona sohamba nawe nanono manje siyobheka umama ekubonise leyo maphepha ofuna ukuwabona ukuthi vele imali ikhona ngithi ileyo nto ofuna ukuyazi hawa ke nyaka bona yona tšhelete ore gona ya go nkisa sekolong le ka bothata re tloa bank ngeke sihambe njengamanje le nne ore ka noe if ikolo e gona ke re stress re tsamaya ka mokry a be le botlhatso gore mma nnete a no ja tšhelete yaka for nothing okay bantu abadala akunastress angazi singaphuma sihambe ne ngicela ngizonithola lapho ukuthi ngivale ishow no wena nguwomncinci uthathe le itulo ubeke le esayithini mama ngizonithola lapho ngaphandle ne awunabothata alright awuthathe le itulo no ngoba mncinci kaloko kumele ngikuthume ngeke ngithume umuntu omdala ushiye nivalile angithi yonke into la endlini kuvaliwe everything is sharp okay umuntu omdala alright angizonithola lapho ngaphandle nemama mamela nona ngithi angikulwisi bengazelanga uzokulwisa mina futhi ayikuthi ngithathe iside yabona njengamanje sengifuna ukuthi ngikuncede uzoyibona le imali zakho ukuthi zikhona vele yeah so asami kusari kinto bekinyaka re lena le nlukisetsene yona ka nna amphiselo andieliselo andrekele tsa ujadi ya no mo iswa iroto mpha tšhelete ke bone tšhelete re gona tsamele monao a wa le nna ke khotsofetse ka mogole berekile ka go a wa le berekile ke a leboga ka mkhono le berekile ka go ngiyabonga mna mama Sambeni ngizonithola lapho ngaphambili ne sharp
Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba ngihleli ngisho ngithi mina la ku CMTV guys angithathe side mina. Umuntu makangibhalele angithathe side lokuthi ngibhalelwe ngomuntu, ngiqale ngiunderstand istory from both sides ukuthi ingabe yiphi problem, inkinga ikuphi and ngangenelela kanjani mina ngesingami, uyabo. So into engibonile ukuthi usisi yena uyicelela ukuthi umama ubheje iBenten kanti lo bhuti naye uthi uyasebenza, uyazisebenzela, unemali yakhe naye. Cha le mali lena usisi ocinga fana iyadliwa ikhona ebank isahleli umama umvalelele yona ukuthi ezokwazi ukuthi mase sebamdala naye emuse esikolweni. So mangabe unenkinga wena mbukeli nawe ucabanga ukuthi mhlambe kunento ongazi-understand mhlambe ku relationship ekhaya lapha ekhona, ungalibali ukuthi sibhalele lapho CMTV.co.za, ungalibali nokuthi sifollow ishe inkundla zethu zokuxhumana, sikhona lapho ku TikTok, sikhona ku Facebook, uya CMTV yonke indawo. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Ninga luphuta umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami ngimbona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya guys mama brother King akholeni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu LAVAWS Prince Lava Sinkumkani, abanaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami.